Pokazivat ću ti slatkiše i ti moraš složiti listu od 1 do 10. Nakon toga imam jedan poklon za tebe. Mini Oreo. Ništa buraz, 10. Dobro. Dalje imamo kokice od karamele. 7, nisam neki fan. Kinderini. 9. Iduće imamo After Eight. 5. Ok. Milka, Oreo Milka. 3, klasika. Iduće imamo Lindt od lješnjaka. 2, ovo je bom. Toblerone. Klasika. Hoćeš riskirati ili... Nek bude 4, aj. Iduće imamo M&M's. Može 6. Ritešpot mješavina, ali mislim da su s jogurtom. Jogurt. Može i jedinica buraz, to je Okay. Haribo, jel? Da. Haribo 8. Iznenađenje za tebe je to da ćeš dobiti prva 3 slatkiša sa tvoje liste. Nice. Šta misliš si dobro odabrao? Top, bom. Brutalno, ok. Koje proizvode bi vi odabrali? Provjerite Travel Free webshop ponudu i... Zaprati za više.